Mına qara mına eskini qara çirip ketipti. Tamam, 200 yıl oldu qara mına. Bugün büttük. Yaqa saşaqa Mına salam. qara 200 yıl oldu. Vallahi da alıp Latok, ha? Ya сразу бак тигилет. Наверное, не Латокта. Реклама bu. Algıla. Mahvenin isteseniz. Özünüzle aldık mı? Ha. Süzetmez ait basın. Özünüzle aldık. Özünüzle aldıralım. Aldırsanız aldırabilirsiniz de sorkaçayım. Aldıralım jürek bu. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди чыкты кызматы керек болсо, Zahir деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номуруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Erten көрөсүңөр, узуз чөдү. Абдан ашар. Шикарный вот. Анан жанына мектептин жанына барып келди. Салмаучу сеседи, поликлиникага коштошот бул. Поликлиника жоктошот бул эми. Это чили был. Отопление, да? Bu yakta şey gider, olur. Bu yaktan başlayıp taşı yok da. Uzat almakta. Önce norm bolsa Evet, molcaydı qanday qilsak bo'ladi, balda. Molcay zaman için. Azirine qilsak bo'ladimi? o elden o'tirib Ha. Yazib olamiz. Sizlar yazdingiz. Azirine qilib ketdiki. Bardağı yaşlarını oldu. Hava. Yerlerdeki, gazonlardaki, güllerdeki koş gerek. Bunlar ne var Latokta? Reklama bu. Algıla. Var, imam ne söylüyorsun? Kaç para atsa ya? En başta cuma namazını söylüyorum. Yine acık sayı var mutlu ki. Latokta yok. Zaman baktı daha. Şu yerden bak. Neydi farkı olsun? Hemen kalın atış. Bak eskili geçti. Zaten Latok koyduğundan bir katar baktı iş gerek ha? Sağ olun kızım. Зеленый зона. Zilyon zona. Tak, akıbetten de karab kettiler sırası şey. Buna karamlan eskili, kara çirip gitti. Tamam, 200 yıl oldu, karam bunu. Bugün büttük. Yaqa saşaqa salam. Buna karam 200 yıl oldu. Vallahi da alıp Latok, ha? Ya sırası bak tигилет, karab koyuyor. Bu var. Так, вон map. Şununuz da. Aldık. Buna kalorisi algıla. Так. Мост боюнча көп көрөлөр. Мост боюнча өткөндө эл менен жолугушуу Ава. Ава. Мотор өрісінде мешек немеш. Бул жака буруп алган жери бар. Кечээ биз эскертип бердик, бузулат депчи. Ол селой багында канал. Ошонун үстүнө курулуп калган. Бул менин водоканалдын насос станциясы. Так, ол не oldu? Самогонду куруп алган да ушул. Документтери жок булардын. Ya. Документтери жок булардын бүт бардын. Бүт санан жазып биз прокуратурага өткөрүп бергенбиз 2018. Böyle kelip. Algıla. Hemen. Эскертип бердик. Алам деп албай атат. Кечээ эскертип кеткен. Orunbek yok mu? Orunbek. Сатып Bu dedi sen kese. Yok, koşuma kız. Так, bu köprü boyunca men kavarım var jigitler. Bu köprü boyunca kavarım var. Bu köşesi вообще самый son köşegende bunu da kaçtı. Eme geçeyim. Mamuro yok. Abdülkadirova narjağı. Абдыкадырова негизи. Ошого чейин асфальт кылса болот экен да. Ушу жолду карап туруп, bir хотя бы быйылчага күчү жетпесечи, bir градус төгүп туруп, шагыл төгүп туруп, bir эме жүргүзүп коюш керек экен да, грейдерчи. Эртең көрөсүңөр, узуз чөдү.
Bak atlan aşağı. Dur. Sentralli yolu. Moğollar kalsın ha. Moğollar kalsın. Tak. Moğol yer bardakına kadar. Tak. Şu yerde порядок duruyor işte. Kanday kılavuz o zaman. Tamam, bunu isteyen alırsın ha? Tamam. Tecrübeler de algıla, Moğollar da algıla. Reşetkalar da alıp, satlaka kılıp, yediğini bit kılıp veriniz. Akıl mı? İyi, nar жағындағы. Şu yerim sentr eкен de bu zerçe. Bana alış gerek, kara buna. Buna musur. Bir ot шығып тұр. Алғыла, тротуар қылауыз да. Тротуар, лоток, жазыңыз, Байшевич. Так, тротуар, лоток. Хотя бы bir Русlarına еще. Жер тоқтап қойылды. Жерін тақтап қойғылады, лестічеулар жасавайды, жолға geçiyor. Kimге поручить етейін? Kim? Ha? Söz beş көрмезағы мен жаловщик, да? Так. Так, оғы забор алынсын, да, жігіттер? Ha? Тарап не қылады, жаңа стор мененші. Ава. Так, ол bu жаққа шығып тұр, а? Ол заборда ушыл, да? Патрозын көрсті. Бұлар бағы көп қуатты үйге шығып тұра башқан да. Так, мамады алғылар. Так, buraya тротуар жоқ екен. Мал заборшы. Так, тротуар. Так, тротуар, лоток. Так, молодцы, снос, а? Так, давайте быстрее мер поднимайте. Так, вы Ескерту бердік, басқа меселердің қазылар жері бар. Полностью бар, забор солғандар алты бүт бар, қазылар Так, Тупор, Ястав. Ой, Деме, Толпор, Орынбек, архитектор, іштегілер. Деме тұрады қой, геология. Мондай забор қойып қой демейсіңер бе? Что сидишь, айтайыншы? Да? Бұндай забор қойып қойсын, бардак екен, да слишком бардак екен. Ал, еврозабор. Так, бұл жерде бізде тротуар кетіш керек. Байшевич. Көрдіңіз ба, тоқайды. Так, Саламатович. Siz su içmeseniz bir yerde bütpeydi. Tak, buna bak kırkı veriniz, buna bak kırkı veriniz. Valla da alınız, gördünüz mü buna? Trottoar yok. Tok koy buna, kara çıtırman tok koy. Buna tok koy. Buna tok koy, kara. Sразу yeme. Bu şu yerdeki sразу alıp durup trottoarda başlaş gerek de. Başlayış. Jeke, adaş. Bu yerde sразу. Хорошо. Ha? Жазып алсаңыз сразу, оля дейбересіз. Бұны Siz ola deyбересіз. Адамдарды қойып, сөйлеп башайды. даяқ адам. Мына қара. Мына мойырдан баштап, мына қарайшы мына. Сразу алып тұрып, bunu алды тазалап қойып отырып, сразу алып, шабеші елті машина шағылы тозып тегізіп тұрып, тротуар ашып қойыш керек та. И постепенно кете береміз. Маппенен істесе Өзіңізді алдырып қойып. Сюжетпес айтып барсын. Өзіңді алдырасыз. Алдырсаңыз алдыра білеңіз де сұрға шейін. Алдыра біле жүреді қой. Так, бұны жерден порядок. Қара тоқ қойды. Әне, қалмас, қарама тоқ қойды. Қара. Как раз тұрмайдатқан бітісті. Нар жаққа шейін бұтап қойып ойсыңар. Бұна керектілерді алып, қалмат үй. Бағыран мұна. Вообще керегі жоқ. Қар уже тоқой болып кетті. Қарашы мұна. Никто не ходит. Тротуар бар екен, ешкім қойды. Жаққа шейін, баққа шейін алып қойырыңыз бір 5 метр. Мақұл ба? 5 метр. Ребята, мен понедельник дағы тексерем бұл жерді. Мен қапалаш жүрбейлі. Так, бұл жақта тротуар болуш керек пе, болуш керек пе? Бұл жерде шығып алып тұр. Заборы. Әтейті бұштан болуш керек. Көрдіңдер мұны? Неме бар екен мұны? Давай, кіріспішайна берділер. И мұна кетіп 2 метр, а? Мұзан бөлігін қарағыла. Сәне бергілер. Не қарайшы? Тротуар. Мұнда кетіп тротуар баш керек те. Көче қатурақ шейлі, жігіттер. Қатурақ. Либо сквер қылып, скамейкаларды қойып, плафондарды қойып қойылы. Соның қылып. Ауа. Так. Олар жазытасын ара бардырым. Баға дало өшті, ребята. Так, көрдіңдер ме? Жолда 2 метрден тротуар жоқ.
Almaty, gördünüz mü? Решетка var. Yok, trotuar yok senin. Trotuar latov. Так. Bunu kaşanı kıra. Так. Bu kaşanı kıralar, yıktır. Gördünüz değil mi da? Так, kaşa, kara trotuar yok. Bu kaşanı alırlar. Kaşanı aldırıp trotuar. Başka güzel kontrol bayramı bulağız. Bu жерге de başka brigada koyuş керек. Ава. Қараңыз, осылай тұтпаймын, қараңыз, мынаны алғыла. Уят деген болуш керек та. Қарама. Я бұл өзінікі достаточно екен территория, қарама. Мына қара қанша метр шыққан? 1, 2, 3, 4 метр шығып алды. Мына қашаларды полностью алып тротуарды açış керек. Түсіндіңіз, а? Мына моларды да алғыла. Қара. Bu buştun gördün mü? Bu kaşa polunu alırsın. Trotuar bulup malı polunu alırsın. Para ver var. Ben şefine zadane verirsem aytar. Al olsun. Onu al stakansı. Жарайт. Так. Şimdi var abi. Sroçla bugün emetip kaşaları da alıp bu iş başlasın. Başlıyoruz. Düşündünüz da? Bugün işte başlarlarda hani al böyle koy işi сразу к исполнению. Buna kadar. Kötü elden kötüde diyoruz. Kanka bu bahçeye tosu oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metre çıkıp aldı direkt. Sroçla bana kaşağını alıp bugün trotuarda başlanır. Ceki. Geniş atılar var, zamanı yok öyle. Gördünüz mü? Bundan da kalın. Kapsülcaniyesi var iken ha? Gördünüz mü? Bunu al kaçırıp da algıla. Bunu algıla. Trotuar latov. Так, bunu gördünüz mü? Центральный көчө бұл жаққа Ova. Так, bunu da algıla, kara. до конца. Onu algıla, dakikasını kaçını algıla. Onu dakikasını algıla, dakikasını alıyoruz. Değil mi? Taraf koyverelim bir süre, arka kayta olsun. Bak gördün mü lan? O baldı elin arkası da mı o ha? Hazır köp bir kıl bağlar. Düşünür, gete bir yarım kılsana normal olur. Tak, mo zabor kanday. Tak, buna. Latov, gördün mü lan? Tartı var. Onu getirip ondağı satmaya kılma. Getirip adam boyunda getirip 1,5 metre olmadı hiç. Kırkıp durup şunanda streçe kalıp baba. Streçe kalıp. İyi mi ayağı? Kalmadı. Daha kıyassak geçti taşı var. Atı oldu mu ne? Şimdi öyle. 1,30 çıkıyor. Artık geçti. Karasını saklayın. Azam sürgünlü dedi de. Karagıla. Karap pırgılı. Mızamsız olsa bir tane değil alsın. Mızamsız olsa şuna kadar trotuar yok. Büyük el bıçamıyla basadıkında çok yoluna ne çıktı? Tak, baş gördünüz mü? Trotuar. Gördünüz mü? Trotuar. Срочно. Latov trotuar. O çıkıp gitti bunlar. 1,20 çıkıp gitti. Aptekler. Gördünüz mü? Bunlar bir stol kıymetli. Bunlar жалко просто алкалаған için. Просто жалко da. Şarjı sentri olsa meyle. Bunu veriyor ki. Ama o belgili. Hatta жылқы maqul mu? Siz katurarak işteniz. Gerek. Düşündünüz mü? Şu jarayt da öyle. Oldu jarayt da öyle ümit öğreteceğiz. Tak, bu baktalı koyula. Tak, bunu alsın. Buna kajiroz alınsın. Buna kajiroz alınsın ha. Buna küçükte de aldırgıla. Tak, bunları da algıla. Karamla musulları küçük alıp çıkıp koydu. Bir trotuar bulur, algıla. Makul var. Karakçılarsın, tam olsun. Niye ötün bu? Karam bunu algıla. Bunu da nazaka şeyini algıla. Так, вверхтан дальше тротуар. Мода ширкет забора. Так, боякчы. Ne bu ne?
Биздин жер mi? Burada Ali Terset malında okutsu olup kurulgan eken da. Buna gel. Geçik olsa ne yapmak gerek? Koça demez. Buna. Geçik olsa. Kalmatıç. Başı. Buna. Güvenli flaşak bir şey de koyacak. Bak, kanında sorun görür bu. Tak. Onu saksaklar çıkanca gerek. Sakta buna zaynen aldırıp taraf eskilik jetip kaldırıp. Bu yerden ki fark kılıp taşlayır. Fark kılıp, janağı atraksiyonlardı koyup, janağı batutlardı koyup koysa hoş iş kaldırır. Yer ayağın emeği taksaklar, janağı yerine tibeyle koy. Bana zerine o. Az yolunu bak kılıp koy. İki gece. 3 metre geçiyor. 3 metre. Biri trotuar bulu da. Latok plus trotuar. Var kolçuk. Hareketli işin kılbaydı. O yuvuna da bu tabi zaten. Bakın. Bu turma narcağı. Tamam da. O şehir tetik yemeden başta, burçtan başta. Pol soşuğu cüktü. Şunun mu malar dağılıp tegizlep. Latok bu trotuar kadar yardım versin. O dokumentalni kılgılı. Tak, muğunu karağılar mı geldi? 2 taraftan qarab chiqdi. İki taraftan karağılar. Hozir ko'rinib turadi qiyla urdi olgan. Ha. Karam dedi, o şey trotuar. Özlerine kıyın de balları, özlerine. Buna 15. doğum normal yapıyor. Arxitektor, karam mı? Dik var, içine kirib. Ha. Qarab chiqamiz. Trotuar, sırası başlaş gerek. Bu başka bir ataşlarımız, değil mi? Başı. Allah, trotuar. Bu koşuk adıyla. Bu uçarda. Cedelek. Dost mikro. Dost mikro. Ha. Uçar gazı ona da sol oldu. Bunu aldırıp koygular. Tak, bu kalsın yani. Yaxşı aldım. Yok, yok. Kalsın yani. Ya, arasına kadar buldu. Son bulumda koyup dur. Yok, nereye tatlı var bulganda var çıkar. Nerede var? Aldırıp koyuyorlar. Tak, 78, 18, bunu aldırırlar. Turat orada turat. Gördün mü? Aldırır. İki jağıtın takansa karak ettiler. Bunday, Karagandayçı, bunday minimal rasot bolsun da. Объективно qaraysiz. Объективно qaragılar. Şu masif boyunca polnuyla bir işlep beramiz. Ya, Şu masif içi polnuyla bir işlep al qara. ova, polni istegileç ya. Bırak, latok, обязательно керек. Bunlar nagılı çıktı, kara. Oradan da çıkan bu değil mi? Yaxda chiqdi, solda turibdi. Хотя бы bunday ya. Mal çıkıyor, malzeme solda takıyor. Yok, bunlar da çıkıp var diyeyim, bu aile yok, bu kaçayım, kara. Bu yoga bir trotuar ketiş gerek da. Neyi koyuyorlar topu? Aksakallarım ben kengeş aytış gerek. Tuğanda latok da otasınlar, trotuar da otasınlar. Koşuş gereksinler, cılış gereksiniz, aytış gerek da. Hazır abi biz nagıl şunu koldan atacak dediler. Atlar bir boydan çıkıp şunu çara çıkıp atacak. Trotuar yok yani, kara. Şaka gerek ayağı. Çünkü sençi buna gördün mü? Bundan da trotuarda oğundap gelip durup, ona ki buna sayılış gerek da. Ondan da oturma trotuarda. Şunda realini olur. Düşündün mü? Tak, mu tuvalet, dastan. Tuvalet. Tolkun, karat. Tuvaletini aldı bu. Yarım metre 900 geldi karat. Orada yarım metre çıkıyor. Şimdi orada sarı taştan kalıptır. Аккуратно пожалуйста. Ha bu yerde kötü masayla köykende jigitler. Kara. Mutsuz, riyaz. Ta jeti oldu. Ta bir yakta kança çakırım çırar. Bir yakta özünçe kurgoyla çıkarttı. Özünçe kurgoyla. Ha. Acil nağış gerek. Son kötü. Hazırda körgün obyektlerdi. Almatı, Şiş, Başüz, Şiş, Suzlarga kapsırmalı veriniz. Sroçna. Bugün erten baştağıla. Tak, müze oyunca. Hazır o şeyde toplap kalıqlar sizler. Daha bu sizler ko'rsatamiz. Müzenin tatına qayğılı oğunda restavratsiya qilib emetib kerak bo'lsa o'sha yerda Eurozabor qilib qo'yinglar. Eurozabor qilib qo'ysa tatna qilib navesi bilan stolmen qilib berasiz. Mana aytasiz, ma'qulmi? Qolgan masalalarni ham chechaveramiz. Topib, yaqinlab chechib
именно мына Учардын көчөсү боюнча, Учарда мı? Ушул көчөсү боюнча 40 гектар. Сиз кадастр. Эмне Тактабергиле? Эндер чектер. Чектер Тактабергиңиз дагы как раз Кудай кааласа эмки жылы Титулга. эмки жылы титулга киргизип, троллейбус элдер менен түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, расширение болот, троллейбусты линия коебуз деп капа болбоңуздар. Бул шаардын талабы. Шаар чоңоюп атат. Убагында чыгып алгансыңар, жылыш керек болот деп түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, эмки жылдан баштап троллейбустун линия кое башташыбыз керек. Ошону сылат сеткиле дагы, ошо менен ишти алып баргыла. Макулбу? Как раз Османова мен ориентировал. Османова расширениясы менен. Акырын снос деп жазып, түшүндүрүп, азыртан баштай бергиле. Акырын азмалуу эме болгондо жай болот го, жагында акырын жылдырып линияны коюп берген. Мына линия, көрдүңбү? Мына эски линия мында турат. Эми мен ойлойм, түшүнөт. Так, анда урматтуу жумуш бүтүп, жуунуп таранып, эртең менен саат 8:05-15 жумушта болот.